khovel eng muve tura nu puma changa pian phal saktu anu enkol tu doctor chu korta khingletin zangna domna sum million zet adong don UK nu pakhat chuan anu in apailaya anu enkol tu doctor chu korta akhingleti siat ani vanduai khak takine evi tombes kumsom hneu pa chu apian tirata atak salama har sanana men lo tokin shisel lo na spena bifida natna aveiti ansoya evi chuan anu enkol tu Dr. Philip Mitchell chu damdoi cho diklawa pu in enkol na thuron pedik toklawa apu ani atak sapian puinat na khir tak awang hian achang chuan evi tombes chuan a darkar somni pali chung zet chu tubes nen hun amana chul thin ani evi soidanin Dr. Philip hian anu chu enkol na chale dik pe se chuan ama nge po he khovela hian har sana tokin lo piang apiang lo zok tur ti in korta akhing zuita ani ahar sana to zong zong awang hian Dr. Philip chu zangna domna sum thanem tak peturin aphut boka court chuan a thuboi thelu chu ngun takin angai twa nuwa evi tombes chuan a thiam achangta ani he thutluk na chin chhia tlak tak pakhathi nilai niliam ta khan London High Court Judge Rosalind Coy QC chuan a pasin Dr. Philip hian damdoi lama diktakin evi nu hi enkolin kai shwai se anau pai po ason hla thei ani ti in Dr. Philip chu thiam lo achantir ta ani evi tombes chuan adam chunga ain enkol na tur damdoi sen sauman tur sum million chuang set chu Dr. Philip ne na chingin adong don bok ani evi nu po in court ma a asoidanin chung ko hlut tak din turin no pangte ani laia chang to in thutluk na asiam fel thule nupanun po Dr. Thurona don ma zonga an manglo ni in asoilang ve bok